Unong yalam jong kowe ke huan ki runar bala syakem haki pulit ula dakhat jubor yala ke jong ke jing im hau telai phasi hapo ka along jong khana para police station menta ke sni thoding une ubreu bakerteng rudra rabha bala syakem halur ke case arms act menha ka arp sautrik yayong batlai alam tian bishar yau yeng ke shri menin ka arp santrik hakaba ka yeng bishar kala set yau sansingi ha police custody Hakapor batok kit yaune urunar halor kene ke kes bodon keti ula kubur bola buri yakowe ketiar siat basnahi syaklau bad ula penpau yak jinglong bala kloy banilam lenti ki pulit bakin let kurup ya ketiar siat kumtahi dak jinglam lenti jongu ki pulit kelayo kurup ya kene ketiar siat naklau rani bari hak jingdan lang ki saki shimet ong superintendent of police kariboy district ujakpal singh dhanau hak ruwo balapha Hendrai menta ke sengi ke ar penduduk terik yayong hakapor sabaje menstep upelit badan duty ulalap bu rudra rabha ula dekat jubor yala ke jong ke jingim ha along jong ke police station ke Palestin Farsi nakinar jingker jong ke along bad ula penunkam ya ke jan ke bulatar na ke balangket ke balai baun kupsia ong USP halor kene ke jingja ke office deputy commissioner ke balapha eu executive magistrate men penlong ya ke post mortem hakijing dan lang medical officer letu hawa pentip makijing tokit mentak lihat syakmat